Maaram ba ka mo mga kabombo nga ang simple niyo nga paglalakat o pag-walking in may ada benepisyaryo ha iyo lawas? Pag-exercise in usa nga pamaagi agud maiwasan iton stress kundi an pagbuburubaktas o walking in usa nga simple nga pamaagi ha pag-ehersisyo kundi na duma ka bombo in mahihimo ini kada adlaw bisan ano nga oras. Sugad iton pag-jogging an pagbabaktas o walking in nakakabulig nga magkamay-adahin healthy nga kasing-kasing. Hamubo iton presyon hit dugo nga napagpabaskog hito na mga bukog. Ginpapadalian ng mga kabombo hinian na baga magmaupay ito na ginaabat nga stress ngan magkamay-adahin maupay nga katurog iton usa nga tawo. Mga kabombo, aadihin pipira nga mga benepisyo hito na pagbabaktas. Sahan, pagkakamay-adahin healthy nga timbang. Ikaduha, nakakabulig ini nga magkamay-adahin healthy nga kasing-kasing. Ikatulo, nagpapaupay ini hin kontrol hiton asukar ha dugo. Ikaupat, nakakabulig nga diri magmaluyahon iton lawas. Ikalima, nagpapahirayo ha sakit. Ikaunom, nakakagbag-o mood. Ikapito, nagpapabaskog bukog ngan ikawalo ng mga kabombo nakakabulig ini nga magkaadahin hilawig nga kinabuhi. Papatiunan o ba ini ma-achieve ini nga mga pitad ano bombo ninya? Papatiunan o ma-achieve ini nga mga pitad. Sahan, kinahanglanon nga magkaadahin maupay nga plano hiton hihimuon nga ehersisyo. Ikaduha, pag-warm up. Mahitungod nga makakabulig ini nga pamaagi agod diri malaksi nga kapuyon. Sugad man diri gud matigdaan iton imo lawas. Ikatulo, paghinay-hinay paglakata sa kubin 5 nga 10 ka minutos. Importante man gud ang mga kabombo nga mahinay la iton imo pagbabaktas or walking agod makahatag ini hin relaxation. Agod makakuha hin hitaas nga benepisyo iton pagbabaktas in kini kinahanglanon na ng mga kabombo nga mag-alatugahin makatinuoran nga goals para hini. Mahitungod hini in iginre-rekomenda ng mga kabombo ang pagbabaktas hin 150 minutes kada usa ka semana. Diliwat ang mga kabombo hin mga ways agod mas maging motivated ka haimo pagbabaktas o pagwo-walking. Sahan, set your goal bisan pirala ka minuto sa kada adlaw. Ikaduha, himua nga malipayon iton imo pagbabaktas or walking. Pwede ka magupod hin imo sangkay o magpatukara hin mga kanta amintras naglalakata. Ikatulo, bag-oha iton imo routine. Kung anhadi nga mga adlaw diri ka nag-ehersisyo, yan na pag-ehersisyo na mga kabombo. Bombo niya, pwede ba magbaktas bisan may kondisyon hakalawasan? An baton hiton nga danong mga kabombo? In yes, mahitungod nga an pagbabaktas in usaha mga igintuturing nga pinakamaupay nga ehersisyo kundi in mga kabombo, kaupod nga mabubuligan hini an kondisyon ha diabetes, kolesterol, nga napira pa nga mga sakit ha kasing-kasing. Para ha may mga ginaabat mga kabombo nga dahiton era mga balatang, tuhod nga na problema ha bungkog in mas makakaupay nga kumonsulta ani kamo mga kabombo ha iyuliwat mga doktor ug sa liwat buhaton ang pagwo-walking. So ano mga kabombo iton pinakamaupay nga oras hin adlaw para hini. An suggested man gud mga kabombo nga oras in pagbabaktas in nakadepende ha tawo kung ano nga oras hi available. Pero ang pinaka the best hour mga kabombo hiton walking in haaga. Agod makalanghapin sa riwa nga hangin, pag-iban hiton mga fats labi na nga waray pasulod iton tiyan ngan higit sa lahat ng mga kabombo ana pagkakamay-ada tsansa nga matikangan iton adlaw hin malipayon. Para sa health and beauty tips, ini Bombo Ninia magpili, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!